laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum ɓe natirɓe ɗo email Zainabu ko Zainabu Diallo on. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mashallah on jarama batte yewtere nde Allah yoɓon ko ɓuure moƴƴude joddi makko ni. Amin 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 ya Allah subhanahu wa ta'ala non fo yoɓen fof. Amin. Amin. Aray miɗo mari ɗo landal commission ngal landade aron hakke aray miɗo juula fana mi juuli ɗarɗe ɗiɗi gueɗe ha mi gayni mi yeggiti joɗanagol seeɗa arano o mi continue julde Allah mi salminide wotere aray ko honno mi duwano wattitirde ɗon. Bismillah rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Haray inchallahu ɗo lande ɗen kala jadi dorɗi minute aji ɗi watten ɗo eɗen darde koɓe landa o tawa inchallah ɗen faami haray inchallah en jaabo ɗen haray ko wonɗen ɗumannordo ko fiyen continue programme on si wona ɗum kam ɓayɗen anndi fen ɗo haray karama koɓe no arde ga moƴƴa haray toujours ko kamɓe ɓuuri humpitade fippiji ɗin kono inchallah haray en ƴettoto nder ko Allah subhanahu wa ta'ala wawni en kon inchallah haray landal mongal aray so acci tawi arano on haray normalement ko hannoɗo wadde ko sujjayno woni ɗiɗi aɗo salminango on so tawi woni on juuɗe darɗinayɗen on timmini on tayyike on sujjaynoɗe ɗiɗi ɓamto ɗon salmino hara on tayyaki ko ɗum ɗon ɓuuri mi jistude kongu ɗi tawi ala ɗon ɗiɗabo haray no daste woni famike arayno koye mi sujjo non ɗon ɗiɗi ɓa après noon simi salmina ɗon aray fof mi waɗi ɗi nayyi on nde wotere. Ok awa on jarama ɓuuri albarka yalla ƴef ko ɓuure moƴƴude joddi makko ni. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Naam hara on jarama noon kadi barka boy haray lam udditan ɗo mi udditan ɓe ɗo haray ɓen annditino inchallah haray yontere hannde ko Oustaz Mouhamadou Alfali Yes haray kamɓe waɗanta e bayana on tawi ko ɗum Allah lam ɗo muuyi haray lam udditande litti en ɗo inchallah. Naam assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email makiteɓe Mariam. Assalamu aleykum. Komi. Naam. Komi. Naam. Assalamu aleykum Oustaz. Wa aleykum salam. Musidɗo mari ɗo landal tawi hara mawɗo ma ni feƴƴini hara mawɗo ma feƴƴini walla biro ma ni hara finani biro ma kañum kadi feƴƴini ɓaɗo inne haray so a duwanike ni mawɗo ma haray hewtoyemo ko waali ɗon haray kadi si a duwanike ni fina biro ma waɗaniɓe sadaka haray kadi hewtire comme si hara ko biro ma waɗanɗa ko landal al ngal on famni. Inchallah gasiɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala faami en haray ko noon nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki ida mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salas eke so tawi woni bano adama feƴƴiɗi haray golle makko ɗe fof taƴi si wona ɓeji tati ɓe gandi ɓe janti nder toon aw waɗa ɗum salihum yadu ula sina ɓiɗɗo no jeeya muɗum wo ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗo on tigui hara mo faamuɗo diina tawata mo du'anade mawɓen haray e on tippude on hadis haray ɓe inni haray kala si goɗɗo maayi haray ko no jeeya ko tawo tan o du'aji makko ɓen kono noon du'a on hinaafi mawɓe on tigi ɗen tun kala mo du'aniɗa inchallah no wawi hewtoyde hay so tawi woni ɗon hina garan ɗon hino yaari jaɓugol Allah du'a on e angal jaɓugol mo ngol si a du'anike ɓe si Allah jaɓi hewto e ɓe o andi du'a kadi hina forcément Allah subhanahu wa ta'ala konti jaɓa kono so tawi woni a du'anike foti ko sinaɓiro ma foti ko janano fof ko ɗon so yii si goɗɗo maayi hay si tawina mawɗo ma ɓe inna ye walli mboɗo en fof juulen saabu noon du'a goɗɗo ino hewti e goɗɗo hay so tawi woni hina mawɗo makko si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala on jaabini du'a on haray ko noon ɗo wawi waɗande sinaɓiro mon du'a e wakkano noon kadi siɓɓe mon ɓen fof hara ɗo wawi waɗanɓe nde du'a e wakkano noon kadi joni fof inchallah haray no tanƴina nde hewtoyɓe. Ok haray kadi par exemple mi taraɗa isande ni wona o sadakaji wona ɓenata o sadaka ila e ɗum haray a wawi kadi kafudugoɓe inna wona ko ɓe ɗiɗo ɗin anniyoɗa inna ko ɓe ɗiɗo e heddiɓe fof wona feƴƴiɓe ɓen ni ka haray ko awa kawtinirgol anniyeji ɗin amara feere par exemple ɓe maɓɓe feere ittanamo ɓe maɓɓe sadaka feere haray a wawi ɓe inna mbina par exemple ɗum ɗo ko hene an e sina biro an ma e ɓureji fureji ɗin fof yafe en amtolaro non probléme inchallah gasi si tawi woni
allahu alam si yaari taw joni mi addiralan dangal par ce que ɗon jogiti konti fure no ittane sadaka sike ko ɗon jogiti ɗum nomi yiirino joni noon so yaari no jogitorɗon noon ɓay yogay karamakoɓe ko ɗum ɗon woni ko inni wo sadaka on hino hewtoya on tigi haray so yaari on hella on bange ɗon haray hi hewtoya hay tawi woni on kafuɓe allah kanko o sende hande no way sowno goɗɗon hawtiɗo kadi on itti 500 € on jonni juulirde allah kanko mo andi haray no sendira toon haray no sella yon kafuɓe inno on ittani ɗum ɗo konti mawɓe mon ɓen konti siɗon falam inno bureau on e bemmo allah subahana taala kanko o hewtinemo kala o haani kon hendade ɗum noon ko so yaari on raayi ɗon joni noon so yiltitori e raayu taw fi joni noon yewtugol taw masala ittugol sadaka fi fure so ɓe haray ɗum ɗon karmo koɓɓen khilafu janno e mum sike lurral janal hino e muɗum haray woɓɓe goo ko inni ko hewtoy tawo ko koko konti ari ka hadis ɗa sadaqatum jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu on sadaqatum jariya ɗon ɓe inni koko waɗno kon adow mayde kanko naade ko goɗɗo waɗantamo kon ko himo darnuno lekkol wano ka diina islamu jangete ɗum no jangirede mamo darnuno juulirde nden hino juulirede mamo mo fincuno dow ko moƴƴi himo acci ɗum ɗon on sadaqatum jariya ɗon ko tabiti kon konti koko on tigi waɗno kon no wuuri naade ko goɗɗo waɗantamo kon so maayi haray karama ko ɗo ko non yaari ɓenni ko ɗin ɗon piiji tati tawoyta goɗɗo ñande ka kaburu makko e si tawi woni hara onno ko dalil go ari kon wano ta wawi waɗandemo misal simo mari ñamande a yoɓitiinde tawoyaymo andi ɗum dalil no ari e muɗum maɗum o mo duwano konte ko mo ñawli mo mari kaffaraji yoɓeteɗi yoɓanamoɗi on faami ma mo mbarno takke andi no woodi dalilaji ka ari wondema ɗum ɗo tabiti fewdone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam yimɓe arayno lando biro an no takki est ce que mi yoɓu takkede nde laaɗo enne yo yoɓu woɓɓe goo inni ko konko ari ɗon ka dalilaji ko ɗum ɗon tun tawoytamo kala waɗoyɗo goɗɗum goo ko ala e ɗin ɗon tawoytamo karama koɓe goo ko non inniri woɓɓe goo no inni kamɓe ɓe waɗi on ti qiyas eke hiɓe inni joni ɓayɗen ɗon kadi ko dewe ɗe tawoyimo haray kamɓe ƴetti kala dewal ngal innuɗa a okki sege kala dewal ngal innuɗa a okki fule haray tawoyimo ha déjà hay kamɓe innuɓen ɗum ɗon hino tawoyaymo eɓe mari ɓe waɗi khilaf nder ton eɓe lutodir nder ton so yeewo ndaari sharhu aqidatu tahawiya e ɗum no yewta toon moƴƴa ɗum ƴañña e woɓɓe inni kamɓe tigi ɓe yeɗotir nder ton woɓɓe goo no inni on sadaka ko waɗanta fure si tawi woni hara bana misal sadaka ma janngal ngol mo qur'an si tawi woni hara ko ɗum an yiɗa waɗanɗamo ɓe inni ƴettata par ce que ko ibada a watamo remplace ude sinna bir dalil ko dewal a watamo remplace ude si wona hara ko dewal ɗum ko alɗiɗato tawiya woɓɓe goo ɓen tigi inni ɓe ɗum ɓe woɓɓe goo yewten woɓɓe goo ɓe inni c'est que ɗum ɗon tawoyta on tigi ko honde tuma tawata on tigi kamɓe ɓe inni woɓɓe goo nderto woɓɓe goo nderton ko tawi woni a waɗu dewal ngal ha gasi o inna ɗi baraji ɗo mi okkikaari c'est que baraji ko heɓoto komi mum kono amma immagol ngol anni o waɗa ɗum ɗa woɓɓe goo ni mum kono ɗum ɗo komi woni yewturde fof ko fii toujours en anndu haray inchallah khilaf no mo moƴƴa kono wallahu taala ala wa alam haray on tigi découragé ta on kadi siɗo wadde sadakaji fi muɗum saabu noon haray ko khilafu bayna ulama c'est que hakkude karmo koɓɓe khilaf no toon si tawi woni in kana hayran fa hayr si tawi woni no moƴƴi tawoyade si tawi moƴƴa inchallah haray woni no gata sadaka on tigi kañum personnel haray ko ɗum ɗon on tigi wata wattiyade kono noon so on tigi kadi hatti ka dalilaji ɗin ari ɗon on tigi du'anoɓe du'anoɓe moƴƴa ɗum ɗon kadi haray ino moƴƴi so tawi laara si ɓe ñawlino yoɓitanoɓe soɓe mari kaffaraji e koɓe takki siki sa tabiti kadi ka dalilaji ɗin ar ɗon kadi ɗum ɗon kadi ɓeydi laaba asabi par ce que allah nanguitirtama si a waɗanali ɓe sadaka par ce que ɗum ɗon ala dañi allah nanguitirtama sa janngali qur'an nelduɗaɓe e ko waytata so waɗi ɗon piiji inchallahu wallahu taala wa ala alam jarama barka ɓe lokko mbaraji ɗi ok nam hara hay woɓɓe no landi ɗo wo fi tawi koye ɗumannoɓe ɗon ha lekkolji ɓe ɗumannoto honno ɓe invité ɓe fe hara ko feetoje ka lekkol ton ma ɓe jonna ɓe enveloppe ji nera mbuuɗi noto ma ɓe jonna ɓe kadu so tawi ɓe duwa jaɓɓon kado ɗon ma kayi ɓe duwa
notade on invitation ko ɓe yahata ɓe waɗa feeto ɓe laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal almuhimmo alhamdulillah en tori Allah subhanahu wa ta'ala on yo ɓurte en faminde haray nelaɗo no maki sallallahu alaihi wa sallam so ɓe ɓay koyen laaɓo nde reeɗi innal halala bayyinu wa innal harama bayyin seke ko dagi kon hino feeñi ko harmi kon hino feeñi pijigono toon hara ɗi laaɓi poste joni noon ko jiɓiɗen ko hono heɓirten solution majji ko ɗum ɗon kono hara ɗi laaɓi joni sen ƴetti wano kamen wono to nde wonno ɗen tummisal Fuuta si tawi woni alandike ɗon mawɓe Fuuta hay so tawi woni ɓe jangga defte tawhidu moƴƴa alandike ɓe ene joni no sella mi ƴettu paysi an kon ɗo ɗen mi naɓa kon ka ɓe innoɓe Isa ko ɓiɗɗo Allah Jésus Christ konti ko ɓiɗɗo Allah haray ɗum no sella mi sikki tun ɓeynete sella par ce que innal halala bayyinu wa innal harama bayyin haray assistugol e feetuji koynete kon no andi haray efere ɓen ɗum ɗon karma ko ɓen no inni ɗum ɗon laya juus assistugol e feetuji maɓɓe ɗi tawata peleɗɗi ɗo komo ndenɗi e diina maɓɓe kan haray joni noon so ɓe neɗɗanken ko eto heɗo solution tawata o andi min on hay sakkita mon ɗo goɗɗo lambikeɗa masala on haray tigi tigi inchallahu karma ko ɓen ɓe wallitoto en par ce que joni haray ko solution ɗaɓɓeten kono ɗon hino ɓurandu hino laaɓi tigi tigi kono min ko mi yi kon so ɓe neɗɗanke so ƴetti tun goɗɗo no warati goɗɗo ƴetti ukkiki e nder ndiyam o inni o ɓuuɓata ɓay koye laaɓoto reeɗo sike innaɗa ukkade ka nder ndiyam kono a ɓuuɓata he ɗum mettaytiide on faami joni so tawi woni goɗɗo yehi ka tawata ko chrétien ɓe feetay ɗum ɗon kanko o inni noon joni mo faala wondude e ɓen ɗon kono hara o feetata andi ma wennugo ɓuka goo ka ndiyam hara ɓuuɓata haray min e wasiyehum an tum haray ko ƴettagol heɓa solution hara ko jillata kon jillaali mi anda si famaki so famiki haray ko ɗum ɗon ko jilla wontidi ƴetto heɓa ha heɓa solution hara ko jillata kon jillaali inchallahu wallahu taala wa ala alam mi anda si tawi woni faami ko seeɗa o yahoto noon نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جارنا وسهلا جدا نعم لا بد أن إن شاء الله هذا من عندي كما ينظر هذا هرايكو في كويس سبيشال هراي في دوما أون كريستماسيون نوبلو بين كاسة ترانتين إن شاء الله نقول تاني بمعك خير دون مرنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمالاته السلام عليكم ورحمة الله أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله جمالاته الحمد لله جنب رجلي جنبنا الحمد لله من يدعون ونقولكم الحمد لله يا سم فعلا نقول أمداد نعم إن شاء الله حالي جوكو هالتوني هلنا هلا كومبليت إسادة تكي وهيرسو جون والدين قل بدم مريسا ما إستقبل بنجيسا على إن ركيس لاندا كجوال سيوني كنو كلا سبحانه وتعالى يبير ما وقدا على نكم فعلا لم بني جون كوني كشاريو يميري يو هيرسو استوي كأني جوني قطو هدي ولا وفعلك وفعل هلا ولا تيجي أبنا جوني ولا بقول تيجي ما وراء بقول فيزا على أوروبا ما يعرف من جوني دايموران دون ساتي جوني مفعلة جسدك في أبصر إنه حل في ولا هنا ميانو استوي هذا يقولون إنه دابو كهذا بقول إنه بقول دام بقول ka shirkil gol hara ko faal ko fa yettugol de waɗan faandora yettugol de waɗal faandira fiiɗi aduna ɗin tan dasta woni famire fami seeɗa inchallah allahu alam haray ko landi ɗon kon fii kirse ɗen haray ko noon kirse ɗen ko azabh ko inte kon kirse ko minal ibada ko jeyaɗum e dewe ɗen ɓe waɗantake sowona Allah Allah subahana taala no wi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ay inna salati wa nusuki on ko ɗum woni kirse an ɗen seke ko ɗum woni azabh haray hirsugol ngol ko Allah subahana taala woni ko hirsante joni noon haray no woodi ka tabiti ka sharia ka tawata ɗen ɗon kirse hiɗe tabiti hiɗe dagi
goɗɗe goo tesa hara ko ɗe waɗɗiiɗe misal no woodi ka islam o yamiri goɗɗo yo hirsu so jibinanaama boobo so jibinanaama boobo siko gorko o hirsa ɗiɗi si tawi ko sonnaajo tawi woni konti ko debbo o hirsa dammol gootol ɗon saria on no addi hirsugol wa kadalika saria on no addi hirsugol ko hajju alhadi ko yitee kon hadi haray ɗon no ari ko yitee kon hirsugol si feƴƴii ɗon kadi no ari hirsugol layya on kadi wano layya goɗɗo kadi ɗum ɗo no jiya e kirse yamira ɗenka islam kono noon kadi goɗɗo kadi si heɓii koɗo mo waawi hirsande ko annabi ibrahima waɗnoo kon ɗaaɗe en anndi o yowno ka ɓeygore makko toon o ardi fa jaa ɓe jelen samin o ardi ko wiyetee ko en ngaari fayndi o hirsani ɓe ma goɗɗo ko hirsata fii ittugol fii ɓeyngure mum ɓen kadi sike fii ɓeygure makko noon ko ñaama ɗum ɗo kadi tabitii wondema hino dagi no ko asli ka dagagol hirsugol ñaama ko allah subahana taala daginani en nayi e dammi haray hinaaka hella ka rewgol mo tum hirtirteɗi wonde ɓe hirsa ɗi hara ko fii ñaamugol kono hay ɗum ɗon so annike ɓe anndi fii allah haray inchallah o heɓen konte kon ɗuma haray no woodi kam noon sirte haɗaaɗe no woodi sirte haɗaaɗe ɗen ɗon hara yiɗe hulɓini no jiya muɗum hirsugol hawfallel jinne ɗum ɗon karon ko ɗum inni ko mina shirk o jiya ɗum shirk hirsugol fii hulugol wano jinnaaji ɗi wono misal hoɓɓe goo inne sino hottude ɓe inna ko ya hirsan jinnaaji ɗin ɗon ɓe inna sa saakaali ɗiɗel ɗum ɗo waɗi e suundu ma o si tawi woni hiɓe gidude e ko wayto fanintiiji on ɗum kirse ko shirku sa hirsi tum sa hirsi kadi fii ɓattagol goɗɗo fii teddingol goɗɗo ijilaalallah wono no ɓe hirtirta noon fii sanamuuji ɗin ɗum ɗon kadi ko kirse harmuɗe ɗin sadakaaji ɗum no jeeya kadi sadakaaji e kirse ɗe waɗetaake ɗen si tawi karamo koojo o innima ya hirsike baatini karmo ko baatini o innama hirsu ndon toori ma hirsu ɗum ɗo ɗum ɗon kadi haray hirsantaake waɗo ɗon kadi koyɗi ɗin kadi hirsantaake koyɗi hirsantaake kono misal si goɗɗo hoƴi ɗo no hirsi ɗum ɗon kadi haray hirsantaake haɗa no jeeya kadi eko hirsantaake kadi e wono hirsugol ka faatunde nelaaɗo maaki sallallah sallam la aqra fil islam ko innetee kon halasi teewu halasi alaaka islam hay ka jahiliya si goɗɗo maayi ɓe hirse nelaaɗo sallah sallam ɓayɓe nelaano ɓe haɗno ɗum ɗon haya noon ɓe nganndi ɗum ɗon hino continue yara e nokkiyeɓe ɓuy kon ɗum fof ko majjerne ɓe tori allah subahana taala artiran yo allah subahana taala haray e newnu jaɓen kadi on masala ɗon hare kono noon tiho du no woodi toon ko tawata hino haɗa hirsugol ngol ino woodi goɗɗi goo hara ko yamiraaɗi hara on tigi koyo ndaarɗi noon ko yamiraa kon o waɗa ko haɗa kon hara on tigi waɗaali hara ko heddii kon ko so faaɗa hirsude fii ñaamugol hara mo waawi hirsude wono ko lanti ɗon kon waɗugol sadaka fii torogol allah si karmo ko ɗum haray no inni wo ɗum ɗon hino sella ardingol golle moƴƴe après noon du'o ɗum ɗon noon kala golle moƴƴe ko ardinɗa foti ko juulugol konti juula toroɗa allah kan ɗuma toon nelaɗno maki sallllahu alih wa sallam mo himmiri waɗugol hunde yo juule darɗiɗo o jannga o du'a ɗo o yi ɗum ɗon nde nganndi ɗum ɗum hino tabiti ka salatu ɗe sefara kono waɗugol dewal ardina ngal ɗum fii hoore mum kañum fii yo allah subahana taala wallitono ɗum ɓe inni hino dagi kono noon hay ka anniye ɗon koyo on tigi jorto mbarjaari ni o taƴƴinoo noon inchallahu sabu ɗum ɗo o waɗa du'a inchallahu sabu ko ko rewi ɗo allah si o tori ɗum ɗo hare allah subahana taala jaabinanemo inchallahu haray ɗum ɗon ɓenni ino sella yoga e karmo koɓe haray wallahu alam en darta woni haray famiki seeɗa ino faami assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu waaleykum salam wa rahmatullahi ala tawla e jam ni alhamdulillahi boy onon goy alhamdulillah ala kulli hal mi weltika noon e joddankolla kare amin 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 onon gaynen kam mi weltani ko moƴƴano moƴƴano awa aray inchallah ɗen halfondire ɗon inchallah mine weltere moƴƴo inchallah aray ko noon are onon kadi jarama mbuyi are eɗen tori allah subahana taala o kubaraji ɗi daranagol sifaɗi e ɗo golle eɗen tori allah subahana taala o yo waɗo e keri o remira en ka diina makko yo allah waɗu islam hara ɗum ɗo soɓe ko gollal labangal meɗen ɓurti on encourage de muɗum wallitagol ɓe guure mum ne ara ko sifaɗi ɗo piiji woni ko on tigui formatara alhamdoulillahi yimɓe temeɗɗe yimmorde aduna allah on fof hara heeɓa e naforeji toon ɗin par ce que ɗum ɗo ko yewtireji wallahi hay so tawi woni allah wi fa zakkir fa inna zicra tan fo muɗɗini sa waji tu waji mum nafa ɗi wajuji haray ɗi naftude moƴƴa
haray ɗo weltana moƴƴotaragol fi muɗum haray ko min innata ko ɓurtugol ɗon courage gol ɓurta muññade haray kala ko heɓoto ko mum haray waɗo da'awa fo ɗum anndi haray waɗa muskila haray soɓe men anndi ɗo wakkili kono ko min ɓurta o wakkilide ɗum noon kadi inchallah haray en tori Allah subahana wa taala waɗa ko wona ko waɗede fo haray joddi gonɗin ko aljanna ya Allah allahumma amin ya rabbi wallahi mbeɗa weltani on moƴƴa moƴƴa mi tori Allah taw Allah no weltani on ɓuri ko jama o weltani on ko par ce que wurɓade leyɗe ɗon tan ko famin go yimɓe ɓe mbina Allah ka haala ko hunde ɗaɓɓade ɓay hannde hiɗen sikki ko honno aduna o fewnori e bandal islam o ka honto dinata toon ko jokka ko ko no wadde fof ko golle mawnaade no wadde haray e Allah yoɓɗen ko ɓuri moƴƴude inchallah amin amin on jarama ɗum wuro ɗum ɓe mbireji ɗum fof rami ɗanama barakallahu fika hara ɗen halfode e fiyanno o inchallah on jarama assalamu aleykum waaleykum assalam wa inchallah on jarama gono kan noon yo Allah subahana wa taala ko baraji ɗin haara yen on ɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal